ಸಾಮಿಟ್ ನಿಮ್ಮಮಗೆ ರಸ್ಮಿಯತ ವಡಂದೆ ವಿಕಮಟಕ ನೋಹಣಿ ಹುತಿರಾಮಾಯಕು ಮರ್ಹಬಾ ದನ್ನವಂ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. TV balom gandava emha befuna warves ufawer waqt qalkan edmo me waqt toran hum drilwan befuna hama Barcelona sendra me badgal koli Maldives 2.0 mi summit nimmataka baba hasa rasmiyat befuna hama waqtun genesn mataka mirege mi rasmiyat sharif qadwani rajya ke izzat resu jamhuriya Dr. Muhammad Moiz kuda waqt qalage terega amen fund mi summit kuriyata malama wadagat maayekega nimmuge rasmiyat rasmi ko fish gendana mi summit balalar Maldives 2.0 summit ke me dahili salamata faniyata behe wuzara ke isnenge umge matin nuta e wuzara isve intizam kurum ga harkat riwe kam ku muli dawtu ge huriha muassasat ke bayru ma shamil wun himene hen kure kende be khas summit kan hama fa kollam me mohuge nowana do Barcelona sandraga me summit fish kender summit rasmi ko iftah ko de waf me wani wes adi fatwa de waf me wani wes resul jamhuriya kan hama me fursat ko fa kollam benam Maldives 2.0 mi summit ke mi digitally raj taraqi kurmataka kureru mataka sarkar ungengulu wa waking has kora so jamhuriya Dr. Muhammad Moiz ke isne geuma emen fund ge digital transformation emen fund gengulu wa siyasat haqiqat kanget mataka an kolen sama fa kole hendawtu ge horiha mosasat ke bayru ma shamil won himene hen eklawalevi tinhar duha tam fis kurmataka nota tinhar duge muddat kan hinguma sarkarun ekashala wa khas mashru mi ke tere dautu ka kama kulung hore mosasata ke metu ka par long itru kurma hitri kam for ko tinma adi kuligen maseke kurvene daira ta ka gule goton mi summit ke tere ka fula daira ka mashwara kore fa kan ma fa kulang egotu nowana do hum feshke me moh ga baruna do ke nela mi summit ke ek forum ta mi summit ke tere kure ke devone mi kama gulung hore hama sarkar ge muhim idara ta mosasata adi hama heme dautu ke tim bar judiciary adi mi ge tura hama ganun hata majli hoge bayro ma shamil wumes ami summit ke tere lifwa karna ma fa ga kollam adi me summit ka panelist unge gotogo sama daira ge funna bus be from bayro wadagen digital transformation rajya gendiu mattaka me kurwe ma sekkatu ga me has kom me Maldives 2.0 me siyasat no tami project me mashro ge tere ge himene muhim kankan tam face kurmattaka hure gonjo taka de kankan aragatma mihara me sarkaru ge kamagun hore mati fantega me alang hore muhim fiol taka me kankan magule go tonga ma mashwara ko fa kan hama fa kollam ade kuda waqt kolege terega me summit nimmataka baba rasmiyat mi kuriya da malama reso jamhuriya wada gannawana me rege me summit nimum ge rasmiyat ga reso jamhuriya ge tura hamara reso jamhuriya ganab ade ham hemadaw tu ge tim bar ge terega hemene kanun hada majli ho ge rais ade ham hema uttama fund yarus abar wada gannawa kan hama fa kola mehar reso jamhuriya Dr. Muhammad Moiz me wani me malama wada gan fahkama umake galmati befna hama Maldives 2.0 summit nimu mataka me baba hasa rasmiyat wagutun genestena Dr. Muhammad Moiz marhaba izzate rais أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Thank you, Rasha. Vadagen tibevim meha izzeterin. Assalamu alaikum. Maldives 2.0 Digital Transformation Summit nimumuge rasmiyata vadan tibevi emmeha befulna marhaba. Vetuwediya tinduhuge terega algondu menna Sinai masekettuge tajriba karunge fanni irushawatal libigendiya. ಹುಳುವಾಲೇಫಾವ ಮಶವರಾತಾವಗ ಬ್ಯಾವೆರಿವೆ ಖಿಯಾಲ್ ಫಾಳು ಕುರುಮ ಮಿಸಮಿಟುನ್ ಲಿಬುಣು ರಣುಗೆ ಫುರುಸತುಗೆ ಸಬಬುನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಗಾಮು ಡಿಜಿಟಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಕುರಾಣೆ ಆಗೊಯ್ತಂ ಇಂಗಿ ಎಕಮಲ್ ಲೋ ಹುಳುವಿಗೆ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ಗುಳಿಲಾ ಮೆಹಿಫಾವ ಅದಿ ಎಕುಲೆವಿಗೆಂವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿವಿಹಿರಾಜೆನ್ ಒಫೆದ್ದುಮಟ್ಟಕ ಎಕುಗ ವಿಷ್ಣು ತೆರಿಕಮಾಯಕು ಮಸೆಕೆ ಕುರುಮ್ಗೆ ಬಿಂಗ ಮಿಸಮಿಟುನ್ ಎಳಿಗೆ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ Good evening, ladies and gentlemen. It is my great pleasure to welcome you to the closing ceremony of the Maldives 2.0 Digital Transformation Summit. Over the past few days, we've had the honor of hearing from visionary leaders, engaging in thought-provoking conversations, and exploring the transformative potential of digital innovation across our nation. This summit has not only sparked ideas, it has strengthened alignment, inspired action, and reaffirmed our collective commitment to building a digital-first Maldives. Hafla feshmagotum wahak firdekum mang edi dakhili salamata faniyata behe wazir Al-Falil Ali Hussain garihon adab verikamayaku darnawan. To officially welcome you to tonight's gathering, I would like to invite the Honorable Minister of Homeland Security and Technology, Mr. Ali Hussain, to deliver the welcome remarks. Vadaganti bivimha izzetering, Minister Ali Hussain. Ladies and gentlemen, please welcome Minister of Homeland Security and Technology, Mr. Ali Hussain. Bismillahirrahmanirrahim. Kada kirituanta mang Allah subhanahu wa ta'ala ya hamda syukur kurang kalangi mai nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya salawata salam le bungedi dua kurang salawata salam ga ekle faanuge aadu assabu shamil kurang divirajye ge izzateri Rais Jumhuriya Dr. Muhammad Muiz Rais Jumhuriya ge nab Ustaz Hussein Muhammad Latif Raitung Majdi huge Rais Abdurrahim Abdullah
දිවි රාජ්‍යයේ උත්තම ෆන්ඩියාර් අහමද් මුතසිම් අද්නාන් රයිතුංග මජ්දීහුගේ නායබ් රයිස් අහමද් නාසිම් දෞලතුගේ ඉජතෙරි වසීරුන් බේරු දෞලතහුගේ සෆීරුන් මිනිමම් මුවස්සාතහුගේ ඉස් වෙරින් සර්කාරුගේ කියකි ඉදාරාතහුගේ හිංගුන් තෙරි වෙරින් Maldives 2.0 සමිටුගේ එම්මෙහා බෑවරින් අදි මිරස්මියාතු බල්ලෝමුගෙන් දවා එම්මෙහා ලොබත්ති විහිරයිතුන් අස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතු Maldives 2.0 ගේ සියාසතු අදි දිවි රාජ්‍ය ඩිජිටලි ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಕುರುಮ ಫೆಶಿಗೆಂದ ಬೋಡು ಮಶ್ರು ಫಟ್ಟವಾ ದೆವು ಮಶಾ ಆದಿ ಮಿಕಮುಗೆ ಕಿಕ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಕಮುಗಾವ Maldives 2.0 ಸಮಿಟ್ ಫಟ್ಟವಾ ದೆವು ವಡಾಗಿಂಗ್ ಹಮ ಮಿ ಸಮಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ರಸ್ಮಿಯಾತವೆಸ್ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ರೈಸಿ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ವಡಾನ್ ದೆವ್ವಿ ಕಮಿ ಎಮನಿಕ್ ಫಾಣ ಮಿ ಸಿಯಾಸತುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಂ ಹಾಮೆಗೆಂದ ಕಮೆ ದಿವಿರಾಜ್ಯ 2.0 ಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಕುರೆವ್ವುಮ ಗಸ್ತು ಕುರವ್ವ ಅದಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಳ ದೆವ್ವ ಇಸ್ಕಮ ಮಿಕಮುನ್ ದಿವೆಹಿನ್ನ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಫಾದಾಗ ಬೊಡುಕಂ ಎಮನಿಕ್ ಫಾಣುಗ ತಸವ್ವುರುಗ ವಾಕಂ ಮಿಕಮಟಕ Maldives 2.0 ಕಂಕನ್ ರಾವ ಹಿಂಗವ ಟೀಮುಗೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ವರಂ ಹೂಣು ಮರಹಬಾಯಕ ಶುಕ್ರಿಯ ದನ್ನವ ಶುಕ್ರಿಯ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಅದಿ ಅರುಣ್ಗೆ ದಾವತ್ ಗಬೂ ಕುರವ್ವ ಮಿ ಗೌಮಿ ಮಸಕ್ಕತ್ಗ ಬಾವರಿಡಾನ್ ದೆವ್ವ ಎಬ್ಬಾರ್ ದೆವ್ ಮಟ್ಟಕ ರಾಜ್ಯಗೆ ನಾಯಬ್ ರೈಸಾ ರೈತುಂ ಮಜ್ದೀಹುಗೆ ಇಜತೆ ರೈಸಾ आदि द्विराज्य उत्तम फंडियार वरक हूण मरहबा का शुक्र धन्यवाद आदे 17 नवंबर 2023 दुहा हमय एगे कुरिन निमिगेन दिया फस आहारो राज्य का वेरिकं कुरवी सरकार के इस वेरिंग गबू कुरव्वा गोतुगा एरु राज्य गोती जमानी टेक्नोलॉजी के हीगा डिजिटली ट्रांसफॉर्म निमिफा एवे फुन गबू कुरवी गोतुगा ए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के देवेन एम उहंग एरोती आदेविफा एबे फुन गबू कुरवा गोतुगा सरकार के हिंगुमशा रैतुन खिदमत दिनुमा दें कुरम बाकी होती हम एरो एम कमे एकमकी ई वोटिंग नोते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अदि डिजिटल सिस्टम तमेदुर को वोटिंग के निजाम तारफ इंतहाब तहोगा रैतुंगे निम्मुंत निम्मवन जेहेनी सिस्टम तम मेदुरी कोक्कं एबे फुन गबू कुरव विफद एबे फुन वाहक तकुं अलगंड देहवणी एबे फुन इतुरु फुरसते लिबेडायनवी नम एकं कुरव्वन तिब्बेवि निम्म व्यागिं कम मिहन दन्नव मि जेहुनी रईस डॉक्टर मोइज दिव्यराज्य 2.0 गे सियासति यूलां कुरेव्वि वागुतुं फेशिगे अदि मि समिट फट्टवादे रस्मियात फहुगा एरुगे एकियकि वजीरुं Maldives 2.0 गे मकसद की राज्य ई वोटिंग तारफ कुरुं कमुगा तकुरारु को दन्नव मुंदाति दन्नवंतो अलगुन रईसरुगा मिहारु कुरीकोळु एस्टोनिया दिया ए दतुरुगा ए गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन गे दायरायं होदा फावा कुरियरुं तका रैतुन्न ए गवमुगा देमुंगेंदा हिदमत्त वार तफसीलुको एबे फुलुं अलगुन मेन्न किया देव्वि मीगे तेरेगा एबे फुलुं मिहारु ए गवमुगा इंतिहाब तहुगा आम उसूलुं अलगुन मेन मिला गोता वोट करदास कोळ बेनु कोगे वोट लुमुगे इतुरुं बेनु वा फरायतक डिजिटल सिस्टम तम मेदुवेर को वोट लुमुगे फुरसतु हुळुइफा वाहक विदाळुवे हम ए वागुतु अलगंडा देंगे तांग तिब्बे वजीरुन्न रईस विदाळुवी अलगुन में मिहुरिहा कमे मिगत कुरंवाणे एह नमवेस वोटु लागोय बदल कुरुमुगे एव्वेस विस्नुमे गेंगुळगे नुवाणे कम अलगुन में मिहारवेस वोट लनी वर देफु फेन्न आदि फुरिहम निजामकुं कमरा देमवेस कुरिय दाणी एगोत कम रईस कबूल फुल कुरवा कम अदि दतुरुफ्लफ वजीरुग मजदीहुगा हम विवाहक विदाळुवे अदि Maldives 2.0 समिट हुळुमुगे रस्मियातुगा इता तिब्बे बेफुलुन वाहक फुल दक्कम रईस विवाहक फुल तकुरार कुरवा फवे मिहेंवे मिकमुगा रईस गबू फुल कुरवा गोय रईस की इजन फुलायकुगा दिवेहि एम्मे हालोबत रईतुन मियदोळुन मिसाफ कोल्लदिनी Maldives 2.0 गे एव्वेस मकसदेग्गा अदि फोरुइफावेस हामकमायकुगवेस ई वोटिंग गे एव्वेस इफैग्गा एयोगे वाहके दकीफनोन्नान आज 17 नवंबर 2023 हुगा रईस डॉक्टर मोइज सरकार हवाल वेडा नवीरो डिजिटलाइजेशन गे मसक्केत्त कुरैफा हुरी वरु बलादु रंगळु कमुगावुन गबू कुरं दौतुगे गिने इदारात हुगा हुरी एतनकुन देमुंदा खिदमे पोर्टल गे जरिया मेदुवरिको एदे गोतं हदाफ नुवता फॉर्म त फुरा ईमेल मेदुवरिको हिदमतं एदे गोतं हदाफ एं इदारा कुन दूकुरा हुद्दा नुवता दे सर्टिफिकेट गे कॉपी अनें इदारा गे पोर्टल लं अपडेट को एगे तकुरार को එත්තනු අනෙත්තන හිෆෑගෙන් දාංජෙහෙ කාල හාලතෝති ගායිම් කොෆ අදි එයි අස්ලෙත්තෝ බෙලුම ඒ දෙයිදාරා දේතරේගා මුආමලත් අදියයි කුරවමු හිදමත එදුම ෆහුගා දන්න මීහා
නුවත ෆෑසායන් අවස්කොද්දීෆානකම ගබූල් කුරවේ මීහාය ගුලංජෙහෙ සියාසතෙන් ඔති ෆුලා දායිරක්ග හිංගාෆ දෞලතුගේ කොම්මೆ ඉදාරායක්ග ಹುಣ್ಣನಿ ವಕಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಇದಾರಾಗ ವಕಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸರ್ವರ್ ತಕ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತಹುಗೆ ನಿಜಾಮ್ ತ ಹುರಿ ಹೆದಿಫಾ ಮೌಲುಮಾತು ರಿಪೀಟುವೆ ಗಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಕ ವಕಿ ವಕಿನ್ ಯೂಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಂ ಹೆದಿಫಾವೆ ಅದಿ ಎಕಿ ಮೀಹುಂ ಎಕಿ ಫಹರ್ ಮತಿನ್ ಮೀ ಯೂಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಕ್ ಬೇಣು ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಕ ವಣ್ಣ ಮುಂದಿಯ ಟ್ರೇಸಬಿಲಿಟಿ ಅದಿ ಜಿಮ್ಮಾದಾರ್ ಆಡಿಟ್ ನುಕುರವೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಹುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಡೇಟಾ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕಮಾಯ್ ಸಲಾಮತ್ತಿರಿಕಮಾಯಕ ಹುರಿಕಂ ಕಷ್ಟವರೆ ನುಕುರವೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಹುಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾಯಂ ಕುರೆ ಫಹರಿ ಎತನೆಗ್ಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಎವಗುತ್ ಕುರಮುಂದಿಯ ಮೀಹುಂಗೆ ಗಾಬಿದುಕಂ ಹುರಿ ಮಿಂವರ ಮುಳಿ ದೌಲತುಗೆ ವಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎನ್ನೆ ಕುರುಕೊದ್ದಣ್ಣವಾಣಮ ಹುರಿ ವಕಿ ವಕಿ ಸೈಲೋತಕೆ ವಕಿ ವಕಿ ನಿಜಾಮ್ ತಕೆ ಅದಿ ವಕಿ ವಕಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಕೆ ಮೀ ಖರದು ಬೊಡು ಉಂದಗು ಅದಿ ದೆಫು ನುಫೆನ್ನ ಸಲಾಮತಿ ಗೊತ್ತುಂ ಬಾಲಿಕಶಿ ಕೊಂ ಒಯ್ ನಿಜಾಮೆ ಮೀ ಕೊರಪ್ಷನ್ ಆದೆ ಖಿಲಾಫ ಮಗು ಫಹಿವಾ ಗೊತ್ತುಂ ಒಯ್ ನಿಜಾಮೆ ಅದಿ ಮೀ ಅದುಗೆ ಕಬೂಲ್ ಕುರಾ ಮಿಂಗಡೆನ್ನು ಮೀ ಜಮಾನ ಫೆತೆ ನಿಜಾಮ ವೆಸ್ನು ಆದ ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಲ್ಡೀವ್ಸ್ 2.0 ಗೆ ಸಿಯಾಸತ್ ಗೆನ್ನವಿ ಅದಿ ಮಿ ತಂಫೀಸ್ ಕುರಂ ಫೆಟ್ಟವಿ ಮಿ ಸವಬತಕ ಹೆದಿ ಮಿ ಹಾಲತ್ ಬದಲ್ ಕುರ್ಮ ಮಿ ಸಿಯಾಸತ್ ರೈತುನ್ನ ಅದಿ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಹಿಂ ವಣಿ ಮಿಹೆಂ ವೆಗೆ ಮೋಲ್ಡೀವ್ಸ್ 2.0 ಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಗಾಯಂ ಕುರಾಣಿ ದೆಫು ಫೆಣ್ಣ ಹಾಮ ಕಂಬೋಡು ನಿಜಾಮೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಫರುದೆ ರಶೆ ಬಾಕಿನುವ ಹಿದ್ಮೈದ್ದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಕೆ ದೌಲತುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಇದಾರಾತ ಎಕ್ ಸಿಸ್ಟಮಕ್ಕೂ ಗುಳಿಫಾವ ಎಂ ಮೌಲುಮಾತೆ ದೌಲತುಗೆ ಇದಾರಾತಕ ತಕರಾರುಕ ಹುಷಾಳ ನುಜೆಹೆ ಇಂಟೋಪರಬಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯೂಗೆ ತಕೆ ಹಿದ್ಮೈ ಹೋದಂಗ ಅಣ್ಣ ಫರಾತ್ ತುಂ ಅದಿ ಹಿದ್ಮೈ ಹೋದಂಗ ಅಣ್ಣ ರೈತು ಮೀಹಾ ಇಸ್ಕುರ ಹಿದ್ಮತುಗೆ ಫೆಂವರ್ಣಗಳು ಫಸೇಹ ಕಮ ಅವಸ್ ಕಮಾಯಕು ಲಿಬಿದೆ ಓಗಾ ತೆರಿ ದೌಲತಿಗೆ ಸಿಫಲಿಬಿಫಾವ ಹಿದ್ಮೆತ್ತಕೆ ಸಲಾಮತಿ ಗೊತ್ತು ವರ್ಗದ ಬೈನೋಕ್ವಾಮಿ ಮಿಂಗಡು ತಕ ಫೆತೆ ಮಿ ಜಮಾನುಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ತಕ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಕುರವೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಕುರೈಫವ ಎಕನ್ ಯಗೀನ್ ಕುರವೆ ನಿಜಾಮೆ ಅದು ಜಿಮ್ಮಾದಾರು ಕಮಾಯಕು ನತೀಜಾ ನೆರವೆ ಹರದು ಕೂಡ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾ ಮೋಜಫುಂಡ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಹಿದುಮತುಗೆ ನಿಜಾಮೆ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡಿಯಕು ಒಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಕುರವೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತಹುಗೆ ಇತಬಾರು ಗಾಯಂ ಕುರೈಫಾವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೌಮೆ ಆದೆ ಮೀ ಮೋಲ್ಡೀವ್ಸ್ 2.0 ಯಕಿ ಮೀ ದ್ವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜತೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗ ವಿಷನ್ ನಕಿ ಮೀ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರ್ ಕುರಂ ಮಿವಳೆ ಮೋಲ್ಡೀವ್ಸ್ 2.0 ಗೆ ಸಿಯಾಸತಕಿ ಎಗ್ಗೋತಕವಸ್ ಈ ವೋಟಿಂಗ್ ಎನ್ನು ಅದು ಮೋಲ್ಡೀವ್ಸ್ 2.0 ಸಮಿಟಕಿ ದೌತುಗ ಹುರಿಹಾ ಇದಾರಾ ತಕುಂ ವರ ಗೀನವಾಗುತ್ತು ಹೇದ ಕೊರವ್ಯಾಗೆ ವರ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕಮಾಯಕುಗ ಬೇವಿಗೆಂದಿಯ ಸಮಿಟೆ ಮಿಗೊತುಂ ಸಮಿಟುಗ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ರಾವ ಹಿಂಗುಮುಗ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ಕೊಂ ಹರಕಾತ್ ತೆರಿವಿ ಮೀ ವುಜಾರಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿನಾಣತಾ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಫಾಲ್ ಸಿಯಾ ಹಲೀಲ ಅದಿ ಟ್ರೇಡ್ನೆಟ್ ಮೋಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಫಾಯ್ಲ ಸಯೀದಾ ಉಮರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದಿ NCITಯ ಟ್ರೇಡ್ನೆಟ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಹೀವಾಗಿ ಮೋಜಫುಂಗೆ ನಂಗೆ ಫಾಹಕೋ ಎಫ್ರಾತಕ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತಿರಿಕಮಾಯಕು ಶುಕ್ರ್ ದನ್ನವ ಮಿ ಸಮಿಟುಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತ ದೆವ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟುಂ ಅದಿ ಪೆನಲಿಸ್ಟುನ್ ನವೆಸ್ ವರಬ್ಬುಡ ಶುಕ್ರ್ ಅದಾ ಕುರಂ ಅದಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಇತುರ ಫುರಿಹಂವೆಗೆಂದಿಯೈ ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಗ ಫರಾತುಂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟುಂಗೆ ಟೀಮು ವೆದೆವ್ವಿ ಫಣ್ಣಿ ವರಬ್ಬುಡು ಎಹಿತರಿಕಮ ಕಾಯಕುಗ ಎಹೆಂಕಮುಂ ಎಬೇಫುಣ್ಣ ಮೊಹಾತಬಕೋ ಇಂಗ್ರೇಸ್ ಬಹುಂ ಎಚ್ಚೆ ಧನ್ಯವಾದನ On behalf of the President of the Maldives, I would like to thank the President and Government of Estonia for facilitating us in getting the team of experts to the Maldives in support of Maldives 2.0. Special thanks to Mr. Linar Veek, Ms. Jana Krimpe, Ms. Kedi Valba, and Ms. Elsa Nime for spending a whole week with our team and sharing your experiences and expertise with the participants of the summit as well as the team of local experts who were involved in Maldives 2.0. Thank you guys. ಅವನಿಗೆ ವಾಹಕ ನಿಮ್ಮಾಲಮು ಅದಿವೆಸೆಫಾರು ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತ ವಡ್ಯಾನ್ ದೆವ್ವಿ ಕಮಟ್ಟಕ ಅದು ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಶರ್ಫರಿ ಕೊದ್ದೆವ್ವ ಕಮಟ್ಟಕ ಇಜತೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅಳುಗೊಂಡು ಮಿಂಗೆ ಮೂರು ಟೀಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರಿಕಮಾಕು ಶುಕ್ರ್ ದನ್ನವ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಅಳುಗೊಂಡು ದುವಾಯಕಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಮ್ಮಿ ಕುರಾ ಬೂರ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬರಕಾದವ್ವ ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಿಕುರಾ ದತುರುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ಮಿಮ್ಮರ್ ಕುರಬು ಕುರಿಯ ದಿವಿ ಗೌಮ್ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು Thank you, Minister Ali Hassan.
දැන් කුරියන්වති මිසමිටුක කුරියක් ගෙන්දවුණු සෙෂන් තක හුෂහල්ලුණු කරුදාස්සක කුරවුණු මුහිම මසකෙතග උසලිතන් හිස්සා කොරුන්. මේ නම්බರ್ ෆුරිහම් කොත් දෙවමන් එදි ට්‍රේඩ්නෙට් මෝල්ඩිව්ස්ගේ මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් අල්ෆාදලා සයිදා උමර් ගාරිහුන් එදි දන්නවන්. Up next, to present the highlights and key takeaways from the past 2 days of the summit, we now invite Ms. Saida Umar, Managing Director of Trident Maldives, to take the stage. Vadagan tibbe mehai zetiring Alfalila Saida Umar. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Ms. Saida Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Emhe hamd sana hagoge mani adam tegeveri Allah subhanahu wa ta'ala salawata salam lewni du'a kurani ummatna nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me salawat ga ka dekfange emhe ada sahaban shamil kura Dehrajege izzete Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muiz Raisul Jumhuriya Ganab Al-Ustaz Hussein Muhammad Latif Raitul Majlis ke Rais الفاضل عبد الرحيم عبد الله وتم فنديار متسم عدنان داخلي سلامة فنياتا به وزير الفاضل علي إحسان بجلسة وداعين تبوي إمها وزير رئيس مجلسه إزتري ممبر بسامتك بعد وداعين نبي دولته إمها مؤسساته أدي إداراته إسورينا فني موظفون private sector تمثيل كوربا أدي سركار حسابا كونفرنتوجي إسورينا إمها فني موظفون أدي راجع tech community تمثيل كربا إمها فرايتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آده أودا ميادوجي مي مولدس 2.0 summit نمومج رسمياتوجا أودا حوال كوري في زماي كي إياه ميادو كوريا ميديا summit جه كان هنگاديا غوتا إيجي وساليتا تبيفرنا كورغوتا كان هساكو مولدس 2.0 جه مسكة مي summit فهو أرمن كوريا جندانه جه තිබේෆුණ කුරුගතක කියාලා දෙනෝ අවුන් බලාන මිදිය දෙදොගේ සමිට් ලිකන්දත දියග තිබේෆුණ කුරුගතක හිස්සා කොල්දවේත අවුන් දන්නවානි මිදිය දෙදොගේ සමිටකි වර කාමියාබ් සමිටකේ මිහෙන් දන්නවංජේ වර බෑවර් සබුත්තන් එබහුරි සබත්තක බලාදායරග අවුන් මෙන් ෂෙඩියුල් කුරුගත වරෙන් වගුත් ඉතුරු කොග්ගෙන් සෙෂන් ත කුරියෙන් ගෙන්දන් ජෙහුන් එහෙන් නම වෙස් සෙෂන් ත කුරිය ගෙන්දිය ගිදි ගුදම් ෆලිත හොග සරකාරුගේ දෞලතුගේ හුරියා මොස්සසාතෝගේ ඉස්වරින්නා අදි හුරියා ෆන්නි බේෆුණු වර ගින වගුතු හේද කුරවෑගෙන් වර බිනා කුරණිවි ඛියාතක හුෂේලුන්තක ලෆායා මෂවරා අල්මන වර ෆුරිහමේ දෙව්වේ ඒගේ අදීග අල්මෙන් මසකේ කුරානේ වර බොඩති බිය මෂුවේගේ ගොතුග මෙකන් කුරිය ගෙන්දානේ ගොතුගේ මගු චාටෙන් අල්මන කුරහේන මගු අල්මන මීක්තරෙන් ෆහිවකින් හිඟජ්ජේ මි දෙදෝගේ මෂවරෙන් අලුවඩ මෙතනක බෑවරි මිහෙගේ හයිසියතුන් ඉස්සාස් වෙගෙන්දියේ ගෞමි මිකහල බොඩති මෂරුවේ ෆෂාගෙන් කුරිය ගෙන්දායරුග ෆන්නි ගතු මිකමුග උළුවා බේෆුළු හම් හගීගතුග වෙස් ගෞමි ෆෙම්වරුග එම්මෙන් එත්තනකන් ඈස එකච්ච කියුමුග එම්මෙන් එක්ගතක මසකේ කුරුමුග ඒ විස්නුමා ඒ ශෞගු වෙරිකන් අල්මෙන් ඉතරේගේ බහුරික ෆන්නි ගතු මිකම contribute කුරුමුගේ නිකමුග කංකං හිස්සා කුරුමුගේ ඒ විස්නුන් අලුමගේ තෙරේග හුරියා ෆෙම්වරගේ සෙබහුරික මි දෙදුවහුගේ මි මෂවරාතහුග කොම්ම සෙෂන් එවස් අලුම ෂෙඩියුල් කුරි වගුතවරෙන් ඉතුරු වෙගෙන් දිය අදි ඒ සෙෂන් තවග සුවාල්තන් ඉන්තිහාය පුරමුන් දිය අදි ඒ මවුලුමාත්තන් අලුමගේ තෙරේග බදල් කුරෙමුස් දිය එහෙන් කමුන් අලුම වරන් උෆා කුර මිෆද මුහිම මසෙක්කතේ මෝල්ඩස් 2.0 ගේ මි මසෙක්කේ රයිසුල් ජම්හූරියාගේ ඉස්නෙන්ගෙමුගේ මතින් සරකාරුගේ දෞලතුගේ හුරියා මොස්සසාතන් එත්තනක ගෙනස් මිකන් වසීරුගේ මජ්දීහු නිම්මෙවි මුහිමු නිම්මෙවුන් ඔපරේෂනලයිස් කුරුමුග හුරියා මොස්සසාතකෙගේ එම්මෙන්ගේ ඛියාලා බෑවරිමු මීගේ ගෙනස්ගෙන් ඔපරේෂනල් ප්ලෑන් රෝඩ් මෙපෙ තයාකුම්ගේ මසෙක්කේ ෆෙට්ටවි කමි ඒ අලුන් හිතුන් මීගේ වරන් උෆාවෙරි වර ෆෙහික් සිග්නල් මිකමුග අල්මෙන් කුරිය දියමුග දෞලතුගේ හුරියා මොස්සසාතකෙගේ බෑවරිමුමා ප්‍රයිවට් සෙක්ටර්ගේ බෑවරිමුමා අදි ටෙක් කමියුනිටිගේ බෑවරිමු මීගේ හිමනේ ගොතුගේ මතින් අල්මෙන්න ඩිජිටල් මෝල්ඩිව්ස් ඩිජිටල් ෆස්ට් මෝල්ඩිව්ස්ගේ මසෙක්කෙත කුරිය ගෙන්දියමුග අල්මෙන්න ගුලිගේ මසෙක්කෙතකේ කුර විදානකම්
එහෙන් කමුන් අරුන් මිෆුර්සත්ග මේ සමිට් ගේ හුරිහා පාටිසිපන්ට්ස් ගේ ෆරාතුන් හුරිහා බෑවරින් ගේ ෆරාතුන් වර ඉඛලාස් තෙර ශුක්‍ර රාජ්‍ය ගෙසෙත රයිසු ජම්හූරියා මිෆද ප්ලැට්ෆෝමින් අල්මන ක්‍රියේට් කොද්ද විකමට්ටක මෙතන ගෙනස් දෙ විකමට්ටක මරික්ෆානා වර ඉඛලාස් එකම ශුක්‍ර දන්නවම් බේනුම් වේ සමිට් ගේ තෙරේග අල්මෙන් කුරුන් මසකත බලාදායග මේ සමිට් ගේ මිදිය දෙදුහගේ තෙරේග අල්මෙන් ජුම්ලා तीन कीनोट स्पीच गेनवन दिह करदास अलमें हुशेली एगे इतुरुं हुलुन मी समिट के रस्मियात हुलुन दो पैनल डिस्कशन अलमेन कुरिय गेंदेवन मिहुरिया कमका एकीगा अलमेन वरगिन मालूमात मिगतेगा बदल कुरेवी एगे थेरें अलमेन कुरेवें हुरी जुमला गोतेगा एम्में गुलिगें कुरेवें हुरी कंततकें अलमेन फाहाग कुरेवी गेंदिया मीगे थेरें अलमेन फाहाग गेंदिया एक कमकी अलमें ಗುಳಿಗೆಂ ಹುರಿಹಾ ಮೋಸಸಾತಕೆಂ ಎಹುಗ ಮಸಕ್ಕೆಕೊಗೆಂ ಕುರವಿದಾಣೆ ವರಗಿನ ಕಂತತಕೆಂ ಎಬ ಹುರಿಕ ಅದ್ ಎಗುತಂ ಎ ಮಗಂ ಅಳುಮೆಂಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಬಟ್ಟಂ ಕುರುಮ್ಗೆ ವಿಷ್ಣುಮಾ ಎ ಖಯಾಲಾ ಎ ಫಿಕುರು ಅಳುಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ಎಬ ಹುರಿಕ ಬೇಣುವಣಿ ಮಿಹಾರು ಅಳುಮೆನ್ನಂಗೆ ಎಬ್ಬಸವೆ ಕಂತತಕಾಯ ಕೀಗ ವಿಹಾವೆ ಸವಹಕ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದವೇಣೆ ಮಗು ಎಕಂ ಫಹಿ ಕುರುಂಕ ಮಿ ಸಮಿಟ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಅಳುಮೆಂಡ ಫಾಹ ಕುರವಣ ಕಂತತಕ ಬದಾಯರುಗ දෙතින් මුහිම්මු කමෙන් අවුන ඉසාස් කුරවිගෙන්දිය ෆුර්තම කමකි මිෆද න්‍යාෂනල් ලෙවල් ಗ ehuni gaumi femwaru ga mifada kankama golegato mashwara kurevene daimi platformen otumaki mi almenna demehettuni gotegga abadwes mifada kankama golegato mashwara kurevi kankan nimmuma almenna faseha wegen daane kamike ehen kamun ರೈಸುಲ್ ಜಮಹೂರಿಯಾ ನಿಮ್ಮವಾಫ ಎಂಗ್ ನಿಮ್ಮುಮಕಿ ಮಿಸ್ ಮೋಲ್ಡಿವ್ಸ್ 2.0 ಗೆ ಸಮಿಟಕಿ ಅಹರಕ್ ಎಫ್ಫಹರು ಅಳ್ಮೆನ್ ಬಾವಾ ಸಮಿಟಗೆ ಗೊತುಗ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮ ಎಹೆಂಕಮು ಮಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ಸರ್ಕಾರ್ ಗೆ ಇದಾರಾತಕ ದೌಲತ್ ಗೆ ಹುರಿಯಾ ಮೋಸಸಾತಕ ಅದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಫರಾತಕ ಅದಿ ಟೆಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಾ ಕೀಗ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆತಂ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಹರಕು ಕುರೆವುಮಾ ಕೀಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಹರಿಗೆ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ಕುರೆಮುಂದ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಪುರೆಮುಂದ ಮಿಂವರು ವಜನ್ ಕುರೆವಿ ಅದು ಇತುರ ಕುರಿಯೋಂಗ ಹರ ಕುರಿಂಚೆ ಕಂತ ರಾವ ಹಿಂಗುಮಂ ಅಳ್ಮನ ವರ ಬಡ ಫಸೆ ಹವೆಗೆನ್ ದಾಣೆ ಎಹೆನ್ ಕಮುಂ ಬಿ ಸಮಿಟ್ ಗೆ ಮಸೆಕ್ಕ ಮಿಗುತ ವಿಲರಸ್ಕೋಗೆನ್ ಕುಯೆ ಗೆಂದಿ ಮರ ಎಸೋ ಜುಮ್ಹುರಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಫವಾತಿವೆ ಎಮೆನ್ ಫಾಣ ಮಿಕಂ ಗೆ ವರ ಇಖ್ಲಾಸ್ ಎರ್ ಕಮಯಕುಂ ಅಳ್ನು ಶುಕ್ರು ದಂಡವಂ ಬೇಣುವೆ ದೇವನ ಕಮಕ ಅವನ ಫಾಹಗೆ ಗೆಂದಿ ಮಿ ಸಮಿಟ್ ಗೆ ತೆರೆಗ ಕೌಮಿ ಮಿಕಹಲ ಮುಹಿಮ್ ಮಸಲ್ ತವಗ ಹಾಸುಗತಿಗ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಮಸಲ್ ತವಗ ಅಳ್ಮೆಂಗ್ ಗುಳಿಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರೆಂಜೆ ಹೇಕಂ ಅಳ್ಮೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆನ ವರಬಡ ಗಬೂಲ್ ಕುರೆವಿಗೆಂದಿಯ ಅದಿ ಮಿ ದಾಯಿರಾಯಕಿ ನಿಸ್ಬತುಂ ಅಳ್ಮೆಂಗ್ ಫಣ್ಣ ಹುನರ್ ಬಿನಾ ಕುರೆಂಜೆ ಕಮಕವಾತಿ ಮಿಫದ ಸಮಿಟ್ಟಕಿ ದುನಿಯೇಗ ಮಿಕಂ ಕುರಿಯರಾಫವ ಗಿನ ಗೌಮ್ ತಕಾಯಕೀಗ ಎಬೆ ಫ್ರಂಗೆ ತಜ್ರಿಬಾಯಕೀಗ ಬೇಬೆ ಫದ ಸಮಿಟ್ಟಕಂ ಹೆದುಮಕಿ ಮಿ ಸಮಿಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾವರಿಂಗೆ ವರ ಬೊಡು ಹುಷೇಳುಮಕ ವೆಗೆಂದಿಯ ಕಮೆ එහෙන් කමුන් කුරියන් ඔයිතාග ඒ සමිට් ග අල්මෙ සමිට් තරාවා හින්ගා එරුග එහෙන් ගවුම් තග තජ්රිබාවස් මික්තෙර ගෙනවමකි අලුන් හිතුන් අල්මෙ මිකුරා මසෙක්කන් ඉතුර ෆුරිහම වෙගෙන් දාන කමෙ එහෙම එයි අල්මෙන් ඉස්කමෙ දීගෙන් කුරියන් ඔයිතනුග මි සමිට් ක මසෙක්කෙ තරාවා කුරිය ගෙන්දා එරුග කුරාන කමෙ කම්ග දන්නවා දෙම් සමිට් ක තරෙන් අල්මෙ ෆාහ කුරවණ එක්කමකි අල්මෙන් එක් සමිට් ක මෝඩිස් 2.0 ගේ සමිටෙන් අල්මෙන් එකලවා ලැබුණු රෝඩ් මැප් ආයක ගත තයාර කරවණු පිළ ඩොකියුමන්ට්ස් තන් හුෂාලුමුන් දියේරුග අල්මෙන ෆාහ කුරවණු අදිවස් එබුහරිකන් අල්මෙන් එග්ග කුරෙන් ජේ කන්තත්තක එහෙම එකංකන් එග්ග කුරුමුග සමිට් ක බෑවරින් එදෙවි ඛියාදා එග්ගත කුරි මව්ග අදිවස් අල්මෙන් mi kama gulun huri farata kaya kiga mashwara ko mihar ekolwa le fe road map itura refine ko itura furihama ko e road map huriha memberunna huriha farata ka fennane gota aam kurmige masekken alme kuriya gendana ehema mi summit nimumaya kiga alme emme iskame deni mi summit ke tereng almena mi libunu khiyal taka edevi lafaya edevi irshad ge macha bina ko almen mihar ekolwa la fa mi zero draft a draft itera refine ko a draft almen emmenge terega hissa kurevi gaumi document ge gotuga national document ge gotuga almen e tamfies kona fashum ge koding e huriya befulunge hiyatan ye tere genes ge furiyam document ge gotuga amunna hisaba fennane masekke kuru dem ituran almen summit ge tere libunu en lafayaki
khasa gotegga mi masakkatu ge terega war funny war technical war gina masakket eken e bahimene ehem wegen technically hasakon funny ko mikam goluwa befulun devvi en irshadaki mi masakket kurumuga ad ituren e bejehe almen deep dive kuram bike hal area bike kankamuga ehema ekankama ad itura almen workshop ta bawa ekankama gole gotun kuriya daane goitta almen terege mashwara kuruma war boda summit ke tereng almen nang irshad lipati ehme ekantata ves almen kuriyan ettanuga mi kama gulun huri farat ka ekiga midenne vigota workshop tan hadagen almen kuriya gendana ඉතුරු කමක සමිට් ගේ බෑවරි වර බඩන් එදි වඩා ගන්නවා ආල්මේ මිහා බොඩ මසෙක්කතේ කුරාර අදි හාසකොන් මි දායරාගේ කංකං දායරා ගවර්නන්ස් මි දායරා හිඟුම් කන්තත හර්දනා කුරුම ගානුන් තේකුලවාලේ වේරුග ස්ටෑන්ඩඩ් තේකුලවාලේ වේර මින්ගන් තේකුලවාලේ වේරුග අදි මෂ්රූත තේකුලවාලේ වේරුග එස් කමා ගුලුන් හුරි හුරියා ෆරායිතකායකො මෂවරා කුරෙවි ඒ කුරෙවේ ගෙනවේ ගානුන් තකා ගවායිතකා මින්ගන් තකා අදි ආල්මෙන් ගෙන්න මෂ්රූතයකි private public sector ya ege manfaata libeka hal gotaka farma kurifa mashruutaki gotuge heduma war bodan irshad libfebebe ehema kuriyan ay tanuga alme mikankan kurumuga rajyega huriha sector taka mege manfa liben hal gotaka mashruuta farma ko battan kurumaki almen qur'an ekanta itur kamaka mi summit ke tereng almenna war boda lafa devi ekame mi digitalization ge war bodu bi mashrueng alme gawmi fem warga kuriya genda eruga mikama rayitun ahulwari kurumge muhim kamge wahaka hasa gotegga malen beer atol tere guluwa farataka adi hasakon technology ya eha faritanun ahulwari nun farataka ves alme mikura masakatuge mawluma dinuma adi ekankan tartib ko gen kuriya gendiuma war bodan isha deva fave ehem wima hasa kamage gotuga almen digitalization mi initiative Maldives 2.0 ge dasham mikuramunda masakkatuge mawlumata rajyek eki kankoltaka gendiumattaka adi mikankama mihun ahulweri kurmattaka ha samalkam digen masakkatake kuramun gendana minunas warigina kantata ebahori almenna summit ge tereng khiyal devwa lafa devwa almen masakkate tartib ko fe gatun almenna devvi horiha lafaya irshad summit ke report ge sifa ge kulawala warang awah summit ke website ga shai qur'an ege teren dibe khiyal tak gamach bina ko al kurin denne wihen mihar ekulawala ifo road map ge zero draft mihar waram boda itura refine kurevi final kurum ge masekken almen kuriye gendana ಅವನ್ ದಂಡವಾದಂ ಬೇಣುವಣಿ ಮಿ ಕುರವೆ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಎ ಬೇಣುಮಕಿ ಹಗೀಗತುಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಸಾನಸ್ ಫಾಹ ಕುರವೆ ಫದೆಂ ದೆಫು ಫೆನ್ನ ಕರಪ್ಷನ್ ಹೊಳಿಫಾ ಹೊರದೊರತ ಮದು ಕುರವೆ ವಿರಿಕಂಗೆ ನಿಜಾಮೆಂ ಅಳ್ಮೆಂ ಗಾಯಂ ಕುರು ಎಮೆ ಏಕಂ ಕುರುಂ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಎ ಮಕ್ಸದಕಿ ದೇವನ ಮಕ್ಸದಕಿ ರೈಯತುಣ್ಣ ಫಸೆ ಹೆ ಲುಯಿ ಫಸೆ ಹೆ ಹಿದ್ಮೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆನು එහෙම මිමගන් අල්ම මසකේ කුරුමට්ටක අල්ම මි කුරා මසකතුග හුරියා ඉදාරාත බෑර් වෙගේ නූනියා අල්ම මි දෙකේ ගොත අල්ම මි එන්විෂන් කුරා ගොත ඒ ඛිදමත් ෆෝර් කොදිර්මකි අල්මන කුරවෙන් කමෙන්නු අල්ම කොම්මසරක මිසාදගේ ගොතුග තිබේ ෆුල්න කුඩවරිගේ මන්සරේ කුරහාල් දෙවේතෝ මසකේ කුරාණ මීගේ බේණමකි Maldives 2.0 ga almen mi rawa mi mashurtoge tereng almen raytunna hamme genestem beenuwa kankan kudakon tibe funa hissa kollumattaka misalaka nangama hinga ala fatta fasha aila dema firiye kudakojjak libniyam darfula libniyama den kanta kuran almen beenuwa ge mi mashruge tereng visnuma gennawa mamme ki civil service ga masake kura muwazzafe bappeki construction industry ge masake kura befule darful libnima hospital do nikutumge kuri almen beenuwe e darful ge ufamun registry wa ge diumge kuri e befule ge birth certificate e befula ka liben ge diuma fahu beenuwa id card e smart id card e system ge terenge befuna libenu ge wa den hame ya ko ekiga dirulumge terega kanka mihen dimawa eruga misalaka gennama hinga hamastus fahum wazifa nikunne jehoni civil servant ekama
ආයදාගේ දිරිරුම කන්දත්තන් හොරිගතුන් ෆහරුග ඔෆීහ නිකුමගේ මසකේ කුර්මකි උඳගු කමක වෙදාන් එහෙන් වෙච්චියාම් රයිස් විදාල් විගත work from home arrangement hedien fada intizam ta system ge tereng almenna ekan kan kureveenegen hedun den hita gennawa misalaka dirirumga mihen uluwayaruga almen hinu kura kahala hadisa dimawi kama bappa construction industry ge masakke kurawani accident dimawi injury dimawi masakke nu kurave halata diyei ehem vejiyamo ebbe fula kunangawafa e construction company nangawafa insurance on ebbe fula kan libe ehi terikam fasiha kamak banking ge nizam ge tereng ebbe fula libene go hamajesso mihuriya nizam take gulige noniyam almenaka fasiha kashen almen beenumwa khidmate rayitunge ingedige kuriya geneste vene goten almenaka nufene nizam toge terega almen masake kurayaruga private sector ya judiciary ya ಸರ್ಕಾರಗೆ ಇದಾರಾತಗುಂ ರೈತುನ್ನದೇ ಖುರಿಯಾ ಹಿದ್ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಗುಳಿ ಲಾಮೆಗೆ ನೋನಿ ಅಳ್ಮೆ ಮಿ ತಸವ್ವರ್ ಕುರಾ ಕಹಲ ಫಸೇಹ ಹಿದ್ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಲುಯ್ ಫಸೇಹ ಹಿದ್ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಅಳ್ಮೆನ್ನಕ ಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ವೆದ್ದೆವೇನೆ ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ ಫದ ಗೌಮ್ತೋಗ ಗೆಂಗುಳೆ ಮೊಡಲ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಿನು ಅಳ್ಮೆನೆ ನೇಗಿ ಹುಟ್ಟ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಫಹತುಂ ಅವು ಹಿದ್ಮೆ ಫಹತುಂ ಅವು ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಹೊನ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೊಗೆ ತೆರೆ almen beenuwani konkala hidmeteketto bunadinu ei almen dam beenuwa amazaki misalaka hingawa school nimma dariwar school nimma tanun gaumga dariwaraka kiyawan hudi fursette ki ko batoya mati tawlim hasil kurun fursette ki ko batoya hunur taragi kurun fursette ki ko bato e mawlumat ta faseha kama kun ettane kun libi efada program to ga faseha enroll wevi loan scheme takasha kiyawan libe fursat taka faseha wasle vegotan almenna e nizam ta tayyar kurevijje nama rajyege komme kankolege horegen komme tanege horegen almenna e khidne libe gota farma kurevijje kama wanama ei hagigatuga almenna almen mikiya oga ter sarukaren ehennuni yam aladam beenuwa sarukare almenna gaim kurevene gotaki tedemme almen mi masekke kurumga war dura visnage war foni ummitakega mi masakke feshigen kuriya midani mi masakke kurumga hagigatuga mi tasawwara hamaya almen beenumwa mi amaza hamaya wasul umattaka duniyege natiki technology ennu almen beenumwani mi manzila hamaya wasul umattaka almenge visnuma almenge kerun terikan iskuru musisatawga kankan nimmanti bawa befulun ge kerun terika mige iskuru almen masakke kurago badal kurumge visnun almenge terega gengulu almenge business process ta re-engineer kurevi rayitunna rahmette gotaka e huriha process take re-engineer kurevi almenge rayitun beenuwa gota fingertips ta e hidmete dibe gota farma kurevige noniyam estonia for the gaumtaka hamen almunna vasudumaki almunna kurevene kamenno ehem wima furtama es almen mege badal kurenje kamaki almenge mindset almenge visnu almenge kerun terika mege iskurma faho den almen me kulawada road map agen kuriya dimuge masekkatuga e azumuga almen gulige masekke kuramvi alunge ummide ki raiso jumhuriya me fettevi dawdit guriya musisataka private sector ya the tech community ya huriya farata guligen me fette masekkatuga almen emmen ebbarla ege natija nerunge joshuga almen masekke fashagen kuri danama mikfada kankan almen hasu kurmaki nukurevene kamen none estonia expert mu sidalu faden we are not trying to reinvent the wheel alakkame kurakashen nuang almembolni duniye guri technology ya duniye ge kuriyara fawa gaum ta kankura bidang ekankan egotan almenge gaum ge geneveto e masaken almem mikurani ehema e masakata gudigen almen emme masake kurmaki ei alun deke gotuga public servants ge haisiyatun adi private sector ge gaum ge masakata gaum ge taragiya masakura mihun ge haisitun almenge emmenge zimme ge gotuga almen deken je he kame ehen kamun daturuga almen emmena ekkum bæverive almen mi tasawwar kura divehiraj digital first nation e amazan almen wasulumutaga almen emme masakke kurma gowadam almen ge wahak kol kur kollana almen wahak kol adesaviti shukriya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shukriya Al-Fadila Saida Omar. Thank you, Ms. Saida Omar.
වඩාගෙන තිබෙවේ මෙහා ඉස්සෙතරින් දෙම් ෆෙනි වැඩගන්නවානි දිවෙහි රාජයගේ රයිසල් ජුම්හූරියාය ගෞමි ඩිජිටල් ඉකුරාර අරුවා මන්සරු. Ladies and gentlemen, we now begin the formal presentation of the National Digital Commitment Letter to the President of the Maldives. මේ නම්බර් ෆුරිහම කොද්දෙවම හුරිහා සෙෂන් තෝගේ ස්පීකරුණ මොඩරේටරුන් පෙනලිස්ටුන් අදි එස්ටෝනියාෙන් වඩාන් තිබේ බේෆිරුන් ස්ටේජන් අරුවා වැඩගතුම දව්වතරුවන්. To begin this ceremonial, I now invite the speakers, moderators, panelists, and our esteemed delegates from Estonia to please make their way to the stage. Maybe for like a stage kabar wadagatuma ICT committee ke member na dawataruan. Next, we welcome the members of the ICT committee to join them on stage. Then algolu warang adavveri kamayaku then algolu warang adavveri kamayaku devhi rajek izete Raisul Jumhuriya Dr. Mohammad Muiz, Raisul Jumhuriya Ganab Hussein Mohammad Latif, Raitul Majlihuge izete Rais Abdul Rahim Abdullah, Uttama Fandiyar Al-Ustaz Mutasim Adnan, Adi Dakhili Salamata Faniyata Behe Wazir Al-Falil Ali Husan Garihum warang adavveri kamayaku darnawa. And now, please welcome the President of Maldives, His Excellency Dr. Mohammad Muizu, the Vice President of the Maldives, His Excellency Hussein Mohammad Latif, the Speaker of Parliament, Honorable Mr. Abdul Rahim Abdullah, the Chief Justice Al-Ustaz Mu'tasim Adnan, and the Minister of Homeland Security and Technology, Honorable Ali Hussain.
Den halgadu waran adabvirkamaiko dakhili salamata fanniyata behe wazir Al-Falil Ali Husan Garihun edini Divihirajege Izzete Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Moiza Gaumi Digital Igrar Arwan. The National Digital Commitment Letter will now be formally presented by the Minister of Homeland Security and Technology, Honorable Ali Ihsan, to the President of the Maldives, Dr. Mohammad Moiza. Thank you, Minister. Me muhimma munasabat faha kurma group photo session naka huriha befulum stage ka madukollevumma dannawan. We kindly ask everyone to remain on stage for a group photo session to commemorate this important occasion. Mikuraraki Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Moizuge tasavvura egota divihiraje digitally transform kurumuge amali masakata libigandane vara bodubare adi fahikame. Mifada muhimu tasavvure ekulava ekamuga amali masaketa fetavumga me siriyaki aduge Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Moizu ekamataka Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Moiza nuhanu ikhlas terikamayaku shukuru ariskuram. This declaration marks a pivotal step in accelerating and facilitating the digital transformation of the Maldives in alignment with the visionary strategy set forth by the President, Dr. Mohammad Muizu. The credit for conceptualizing this bold vision and initiating its practical implementation rightfully belongs to the President, Dr. Mohammad Muizu. We extend our sincere gratitude to the President for his leadership and unwavering commitment to a digitally empowered Maldives. هذا من دم تبفنا هم باغوتو ميكانستني مالديفز 2.0 ساميت निम्मु मट्टका बेबे खासा रस्मियात बागुतों में रस्मियात शर्फ को दवाफ मने राज्य के इज्जत रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ रईसुल जमहूरिया का आरे होगा नायब रईस अदे हम दावत के वज़ीरुना अदे हम कानून दा मजलिस रईतों के मजलिस हो रईस अदे हम उत्तम फंडियार उसमें नहीं पार बढ़ाएंगे फ में इस समिट का Maldives 2.0 के रोड में मेवनी रईसुल जमहूरिया गरवाफ अमन में हाय साहब मुतबेफना हम Maldives 2.0 समिट निमाल मट्टका बार्सिलोना सेंट्रा मेकानिस्टिंग खासा रस्मियात निमाल वकीलाना के बेफुना बाजरो फार दोकन मकला अस्सलाम वालेकुम